What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think you know, remember once more. Ka Giant Hills Lower Primary School Teachers Association JHLPSTA hakakat pratrik dailar kelapelong ya kajingai patba ka bajajai ni peace rally ban persya halur kajing tmu jo ka sorkar ban pentre kam ya ka skim thmai ka batib kum ka Meghalaya Education Grant MEG hakan ni kajingai patba ka balasdang na Madan Marian Hill lawan ya shimbenta kumba ars paangot AA kinohikai na kaleng ke school karilum jaintia bat ki balaya lingba ka yaw masyang hadu ka jaka pelong jingalang hamada Jerusalem chutwa khu juwai u General Secretary ka All Primary School Teachers Association AMPSTA uba FC Shulai ula therting ka sorkar halor ka jingpen mi hukum haka Henry Triklaling kad arjar arpsan ba kinuhikai hapo ka Grant in Aid GIA kide ban syong thait no hakarta ka ba san prasnam barkata ka hukum ka ong ru kinohikai kide ban syong thait no hakalai phoi trik jemang arjar arpsan Henry tang hadin ars ngi kata khandai trik kalalingkan laweng no ya kata ka hukum halor ka jingpen mi hukum uba FC Shulai ulo ong ba ula persyang ban keli benia na menteri katanat puli puthi ka sorkar jila rakam is sama Henry uyo pun banyak jubab ke basngo tenat bah. Ka jubab ke banga yo na menteri kalong ngam dan jingtip AA ong uba FC Shulai da ke babenrap batang hadin ars ngi menteri upentip bala weng ya kata ka hukum. Kiwei ki bala jingkeren kilong u Heavenly War Secretary Amnaram Unit ka kongsi dari Bhasenram Joint Secretary AMPSTA bat kakong Vejonia Nongplu Assistant General Secretary AMPSTA. Baro kinong keren kilapan sngau ya kajing persya da kabaong baka sorkar katmu babaro ke school nadu deficit ad hoc bat ke school SSA kan penwan doreki hapo ka MEG bat ka kwa ru ban penduk pendam no ya ka kam no hikai school deficit baladap mang ne deficit sanction post. Ladangi perkhat tangna ka benta shimen kajing pentre kam ya ka MEG kanam kta e kinohikai ke badan haka kam menta Henry kila ong bagi perkhat na ka benta ka bit ka piang lang jong baro kinohikai namar kitang shula syong thait maki on pen kala ya ka kam hapo ka MEG bat kanikan kta e kinohikai ke ban mi bujli hadin jongki kani ka ju ka jingai khi ka bajai kan beteng hak arpo bat arpo artrik uni ubnai hatura bat shlo ka ban pelong da ka All Primary School Teachers Association AMPSTA. Bat hagatakan order kalau ong yakini ki kentien ba kitu ki nong pray ki badai bat ki badro ya ka GIA ka bamut ka Grant in Aid ki dai ban song thai no hakarta ka basan pho prasnem ki kita ki nong hikai lani kita ki nong pray ki badai apa ke GIA bat nomor bangasong apa ke kali ngamda smart bah ban puli ya ke mobile kumta laong ni presiden ap nganda poi siyeng bat nganda la poi siyeng lamir khatwei bichi bat men step nyok tarik jong January akapor prabichi marirung support office trikam ke jonga ngapuli ya kata ko order bat kapen kendit yang bat kapen perkhadru yang nakabenta jong pi kinong hikai kai kapen chia ya pi
But kata ko order ru ko ong. Ba pidei ban shong thai no haka 31st May 2025 at the age of 58. Kata ko order. Hata chong perkat achibat. Wong kaman kini ko order. Wong ki penchongia sendet ikinong ikai. Kiwato uchongia hau arajar arpau nyau katni uhap chongki hau arajar arpau san. Ciba yo ka phone selai kali yo rakam. Ile rakam la tin yo ngani pha ko kurim yo ole to ka no kai siali ko like de jigirap yung ego session. Song yo le da like de te. Phone yo onga. What is this son? Oh what? No, the teachers have to retire at the age of 58. Kaya ka juba yung usyang suka, I have no knowledge. See, that is why, Sir, I feel very sorry. Being the education minister, they have passed such an order without your knowledge. Pinot piklam yung minister kamta, naklam. You minta man mi kau minister, tip ni wara here. Why kata order le with orders from the governor? Okay sir, I WhatsApp to you. Mari dep ni tem. Mesti huna. Watha waklam di tien. Penbut anu sekecici. Watha lada pen kre kampi ya kani. Kasihkan yang iu yakiga. Wathala you onga. Lada if we are going to retire at the age of 58, we are ready and we expect that the government will provide us retirement benefits. Lada if he iga pension, lada if he iga waro here. Changi san bhapra. You said na lao secretariat ka pratri. The chit clear. You said, could we take observe right here? Antat here. Tigani, what is this? You pass the order without my knowledge. Kersutki. Haka kendetri. Nga meeting wakini ki batch arajar chipau. Hai tai ko office kam ke yang i. Hawanang klam kam ni kam klam. Pun minister yang Only ginong kay pun minister mi chalak kejak klam. Sir, I want to let you know that the government has withdrawn. No, thank you very much, sir. But I need a hard copy. I need a hard copy. Okay, sir, you wait within 1 hour. I WhatsApp you. Why the meeting po why ngadi yo ay kete ko order. The question arises here. What type of officer that you have issued orders on the 6th January that the GIA teachers who draw the salary and the grant of GIA will retire at the age of 58 instead of 60. But only a couple of 2 days, a fresh order has been issued that the government has withdrawn. Kongan sa IB. Kata ka pun perkat yang kiai kini ki officer ki babat yang kata kam batang de kita yo ruem hendak tang de ki kenta kila hab withdraw pidan bak mapi kinong hikai bapinne e kerta hadu nrai post nem balada jia bapi syong ha kate kerta ka basan pupra pim yo issue Henry minta pio sanri posnem ayupi ay ka assistant ke jong pi hang ni po chantia ban pendap ya kata ke office habaya deipat bat kini ke MOU ka ba ka sarkar bat ka mothers union kilaya sang ya ka haka khat kendai trik jong benai jun ar hajar ar husan hang te hapo turah Dia sang haga tegeski kayi go ciaman khutki ginong kai wara hia yong keturah keplan yong ki he serka
ngam kena yo ke serka ngam kena yo konran ngam kena yo senyapa ngam kena yo ki minister rohia rei kena ya ki officer yang ke education department wa mislead ki ke government ka jai benru yang ikasi jantia u khniat ke nam khniat ka wa wan ki officer tu nalaj pengkelumar ki nedek ki pengkelumar da lai ki cerita I heini ya dak ya prai rohia mpenya ki katu kat ni ki officer khar ku man kita ku man sincere officer hendrai ku kat ni ki officer khamta muni wadang dek pengkedria gini I feel proud ma ong ya pi pok mensin yong ya jo duai yo blai ong menu keria ki ong ni napa ki education minister men kawi tu ka upre ka khubor urlong skiat dak keria ki ong pi duai pi yo blai dukat wa tangan be ngaduai pi kinong hikai wo im kai go chia heta khut di kinong ikai nda khut di sindat sai ka miai what am go understanding between the department and the mothers union that they will sign the MOU taking over handling over the 20 government LP school to the mothers union the chakan tha hakakat khubar la ko api kai ga jing tha yong ka mothers union yanga Henry nga ongam khi ni bhai le nga yin ni bha yong pi pen khi ka tu ka si po tura du hatien met de yo asantli ki poster na ki tu ki school arpautli we oppose MOU dalai go arpan ru tri ubna jun dalai kam ki khat yong ka amsta well, hand over you can memorandum your chief minister. They will put you a deadline within 1 month time. Kaya ko siya ite, the light slang kaya, and ringgit pinam ngati, wah kapratrik, yang uni ubna, keserkar, the postpone ko, ya ketika order. Komut sengek cuak hawa sengek go ka session negara hills ong kai I ham tho di hakini ki banar ki yong pi wa we oppose MOU mi au le cheni chuai ndre yom da bu no re ge ong ki ka sarkar ni pensiao thu ye ki ong pek kini postpone ya ba tem yi de boy da pengkre ka man koแต่กระเตะดาวยังประคับอีกำก็สเตทเลเวลก็ยังโตกินีอาร์ตลีชว่าจะจบน้องกระเตะก็เป็นสังเกตยังกับเซอร์วิสเกี่ยวอีนักการรูปภาพจากสันภาพระก็อาร์ตเป็นสังเกตยังกับ MOU ก็วันนี้ปอยอันชักนี้ก็องก็กงนี่บิกเนียว่าอีดาวายya ke area DA ko 46 and 49%. Yo khana ya pi apo directorate lane apo ki office STSU waro buram ge unta klam ke pi la dalai apo secretariat la de yogi perti yang FC Sulai itu unta klam serong la yogi tu ki security kitu waro ya mdakne iba lai adik ruki ko to dak akor ko buram hawan pi gani ka rally ki yong pi le im ong yu wan wo pnyo wo gi pani ko permission no DC pani ko permission no SP wa kam da kulari ka peace rally the yo pi o man ka peace rally mem penwet mem nani ki wan ro ya wan i ka luti ko chai poi hini do chai we are teachers. So we want to teach others the way we are teaching the student. Kaigo chia ite. Hayong yung chief minister dia wan considering di beraya dia lai. Dia kita ke memorandum. Tahu kado yo pidami ke orda.
Tanggoman ong postpone tayo ganian lada pengkerekam gi dahap yang uyaki kuso ke jingjap kayong ito ya gani ke area haga ha ribhoi dem ga ordar hindi de pau yang waki no ikai ribhoi de yo gi ko 46%. Hajin sekiat haduk kat ni de tau yo ai ko 49%. Waki SDSU waro hia kat san teli ki SDSU ngam tip ye pi gi no ikai la de kali kat ni di hikai pi kat wan teli ki SDSU em ka state ke yong i tip jandau nya pi kat san teli MG naki kat san teli ki order ki wan kamu ya klam mes bikonya ni ya pair ko order ko wi ka feedback ko on ki i ka annexure 1 and annexure 2 ho lai ra ka executive committee ka kat so tri yo nai jun po tura. We have no knowledge about this order. There is no such an order. Ketua annexure 1 ke annexure 2. Ko igi pi wato yes or no here pi ya kitu ki management go man kawi leten sukawi an go ong ha ki school khasi to hikai garoi ha ki school garo to hikai khasi kidong hikai ki yong i ka mo ong mes pikonya ne puram sia wi to yes nga kau general secretary opi we jing rap yang komis pikunia rap temen ada buni wachani aka kini yu tho ro ya bun kau le yu pigam tai la rei ka chapin ku chikai dehap tri nya ka kitu ku klamro arngot ku dehap tri nya wa kamu onguma marchering jo perkhat tema na chiawam MDP kamu nuciai gani ke session ke yang ini, ngau ngiu de doctrine kamu sugut, argut dapat mi pertai, seargut dang buria. Tadi you bi, the experience api kecek, itu. Tetapi cemgi we have sarkar orang tetapi cemgi kita stakeholders, tetapi cemgi kita KJD STA orang ite ongki. Seem that it's not too late. Rei I ongi pure chwa pure. Tapi you mi ini to. How the party ni SDSU right here. Cepat ke directorate ya ke DE ko 49%. Napa citai u commissioner khut u yaki. Wanda khut ki ông yaki ile pi so phao roi le so phao kende le de ko so phao le ta ngi de chong ni ai de bo de phun ki ngai miet ong ki ba sulai le ne ni la shna le entre ong ngi ban le sa pulai ong le tre mlei le shi mai nas phun de chi office ro here le no ong ki sa le hi ngi no ben stom ki no hikai to de lai ga te Andrei kini school kini ki district STSU kumpuyo ai gani katu ndep ka arpa operate ko ye chem chwai da ka rally yong ki district daw ku secretariat da ka all mekhalia kini yujing sedang ni to district isya thu bakla phi da ka ru ndep sekasi arpa ar la da yu wom sai so ga kata te yo mi hasket tuya hete yo chinai halor yung ganian mi sukuwi ko tar ko ongi tu garo kari nga ongi ki we have no objections sir. We want to learn Garo, we want to teach Garo, and Garo want to learn Khasi and want to teach Khasi, but please do sanction for extra posts ma penmi ki post Apa kini? Ki non-tribal MKD, non-tribal as here. So if you want to create a post in Garo in a non-tribal school so that there will be another sanction post. Ko pelai katem de. Oh no. Kenai pi kata kecing iklam. We are planning that only that this school will just want to know what is mango. In English we call mango, in Hindi am,
in Kasi usoping, in Jantia usoping, and then what about in Garu? We just want to learn and we'll draw and then give them the photo and there we will write language. So I want, where is that book? No, we are planning. Then why should you issue the order? Next, you get there. Komi and second go ongi with Plamumane. One management. It's okay. Ngarang ong bangan persya benong gawe ke management. Lada de kani ke school yang ima kadan secondary, hang tay kadan upat primary, hang dan ke primary, hang tay dan ke upat primary. Balada pipan wan gawe ke management. We have no objection. Sengotu ikata. Mereka itu mengakui banyak jinsai negani. Kayu kuat awak jinsai negani ke education department woman. Wa angkau one you dies, one school account. The one you dies also there is no problem. Kenapa? Ledoman kawi ke you dies there. We have no objection. Mereka pen perkat anjingah kat ni. Manka ke secondary. Ke deficit, impair. Lalu tu ke ad hoc, impair. Lalu tu ke one impair. One ke upper primary tu ke government, impair. One ke primary tu ke deficit, impair. One ke SSA, impair. Tu warah yang di pasal pelangi hikawi ke akam. Kun pi. Jan yang ni pun ite daw yang kelam ni apa arteri le dekut umah ngau kana cai pi. How many family you have, sir? Yang tu pun ni order. You have a wife? You have a son? You have a daughter? Yes, okay. Do you have one account? If so, we agree. Rego chapti nyuman. Oh, ông nga ka account nga ka kurim nga tu kon nga ta tu khadu kon ông tu ye di bai ni paisa, are you willing? To kinong ikai ye kani daw ye klami han khuslai kat udang em je nya chrup halo yang kani next come on wa ye kata ko ongi one you dies, one management. Nah, kita order cuma kecil. Tengah wajib nak ikai ke man di secretary, yang ki managing committee orang ki Hamlet. Lem ke committee, halar yang ke committee yang pi, kam kini ke school ko em ini. Lalu yang ke managing committee, em ke sponsoring body. Kita urai ko, untuk urai de pi ki nak ikai. Yang siang serong ya pi, man secretary pi orang pi yes no te ya pi. Tanai tidak orang ini. Halar yang kini, wangai skema, wapi kinong kaiga, lajar. Netian tetap kelam kekong ni, yaitu bentai orang ki, no examination mah, from pre-class to class 2. Telah detok tu apel tu orang kenal ini tu orang ki apel, dry oblang ini orang ki belang. Tong atho iperti yang ni hab sepentak gunong I-bor A-E-B-O-R teladam tibu tho A-B-C-D leni A-B-K-D kamon tho. Okay, lagi kat kumka NEP ka new National Education Policy yang ka circa 2009 ngalas nya to ya kateh ong ki. Henry, why should you interfere? How can you process ke yung ilay ko do ko pe? Yo hikai yo talk ikna. Yo hikai yo tip lagi. Ya kita ro here. They open the senge pi imnur. Wa ang ko order le. If anyone will do so, then action will be taken. Tekamun mem kam dia ya hikai mem kam ya talk ikna wan na do pre-class do class 2. Temtip akini na class 3 lai với thọ praktik với kim mà heavenly là nằm tiếp đi thọ ABC kata ta có khát đủ to
ko yaki ka mo ong ke ne ke MEG member chai ngale to member yong ka Meghalaya State Education Commission kamu da klama ye pi ke po ke commission ye klami wa open duna ye ki sen nong hikai open duna le ye kita ki category of teachers kata ke jing ye klam ke yong i ke commission Hendra ke yi ko jiam tiba the submit ki ye ke report ke yong ki khat de tri wa da pe pi tidur to di yong ma chulai wa absent ông kia ngà bê lê phim lệch họ ngà lệch cúm nô cảnh nằm ngầm tiếp suốt tê có đa rô bà cúm nô dọ ngà xạ bằng liệt lăng lightly ki commission meeting ngà khlam lệch nằm tăng sumi cái này cái MEG man ka hot ka feeling cái yong ngà man betray ye fi ki nong hikai lada man kam momot ki dan rei ke jingkali ko wala mlai chakani commission ngà pen chong nong rem cái này ka commission ong ki ki arsnem wada tip ki upukhana pi ye pelut yong ka di commission da pelat shiklur do ye lai do ye wan do ye chong do ye wan visit cheni chpot kyang nang ba college penman meeting da khot SGSO da khot ite ki ro ya renga ingo yo pelai wa hadu ka ni lai chatura da ka kri yonga mem droti e no commission de lai pik perti yonga Wam ko au pentingit yeledi rei ketu ke ba ki ke bai bam ko bam bi ketu tu lai lang ho bam lang kai ko percaya ni man iti klam yang i wo ong yo pendunai kategori de klam do i pi wal kaman ki deficit man de yo lut ki benefits ro here man deu do ki de ong rai ki kam ki government Waya kini ki SSA ki ad hoc kini ki urahia uan rai ki kam ki deficit paten ko umur uyo ki ya ke scale of pay and year is enough for them they are satisfied with this but suddenly the education department circulate the order of MEG But ang ini kan MEG ka madaklam na kini hikai mo ong ka madaklam mo ma heaven nila. Wamut ye pi kinong hikai kat ni ku mkta yi ke ye pi. Mkta ngani bahai le. Lada sim ke sarkar pi deman sarkar. Hendra inda chongi api the day you are retired that day the sanction will goes to the MEG. Ke Meghalaya Education Grant. Pida chong. Hendrai uni watung tembe myo. Myo di ui kete ko hok. Hai tay nong rem i stani. Wa im am ongi wa percaya ke MEG. Ha thoi ni. We oppose MEG. Ha kata ke nong rem oppose im to yu kitu rahia ki kendon yang ke MEG. Percaya kini kau pendoi kita deficit. Telah dekat sarkar angka ahak pendoi, tapi dia ngika kata ke MEG. Nai bahak kecing mendoi yang kitu kinong hikai kau manti ad hoc. Wong yo lagi kata kau ang equal work, equal pay. Kemana? Hendrai kamu ang kamis bikunya ni. Ukni na ay bahak yang pi. Wong i ceni ya kata te kincai. Tato kinong ikai katu desi api. Mi ni dai tai sur yu ningkong. Iwong maya yu ka sen ke yong i. Hai ni haki unit ki yong pi ku ha amla rem ha chuai ha thalas keng wa ha clear. Ki wan ni large ki unit ki yong pi. Pengklan ki unit ki yong pi. Apa yang kami aspak keluar, interest kami ke cisnan san keluar, kecingkali ko kuli ke serta cek education department cewan lagi ke interest. Tapi kita hikai dekat bui ke deadline yung director, dia lada cia, wa megi ke cuba pergi dekat dia consult waktu kat ni lawyer, ngobrol bayi ke kes percaya ini milki.
Telah datuk walai ke kes telah panin pisan spa semen ni pau yo pi ke tai ka kong tiang pi. Tengit yo ye ke teu ne pi tai ke ni im lai chu sukar walai ngu la jan ni pha to ko hop ke yong i. Kat ni nadu Januari hadu uni benai Julai wa ke pelak ke sukar ya ke tulok yong i ke CPF ke yong i dan sakut ke hoki school management. Mpu yo lai thap citai bang ni pha ini untuk yo ke personal account yang ini. Tapi kini ada ke representation sya director. Itu ya ko penci amki slide ya kini ka CPF yang pi go tetap cita yang ni por yo pi ya kini ke paisa ke account yang pi. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Kita ngatukan neki tau, kenengkong kedau desa pang kata ke Meghalaya Education Grant, ke Meghalaya Education Grant, ke sarkar ke kuat mempetri kami akan ke polisi hapok ke state jongi. Sisin Sneu pakata ke cimpran ke sarkar mempetri kami akan ke polisi seukumba kabiang nama kadai kata ke polisi tumai hapok ke state jongi. Hendai ngasimet habang berkata kene kemek kamla ban ai kata ke value lamata ke education hapok ke state jongi. Balai ngong muta hagana kemek ke sarkar kadang ke cintmu babaro ke school nado ki divisit hadu ki wepat ki kategoris kan penman durki hagawe hapok kan ke scheme ni mentangi deficit teachers kepada negative system ni yo ya katulap kumaya lang kinahikai government tengi kepada hang mentang katangi dang serve yang service jongi kanam don jikta ai ondangi la retired ondangi la songtai mut kan sadon ke jikta ya kiwepat kiban sa sim in sa mi bujli ha ka jaka jongi mungkin hap ha ka naga Meghalaya Education Grant tengakan mau mensua kilong sua mensua jongi kisanya ke school halaki snong halaki dong namar ke don kita ka jiyo ijna jongi ka jiyo ijna ji galang babaro kikna la deu senralu kentei berapa kecilagi kita beriok kalat banne school banang ban pule ban thong kata kata jo ijga jogi suki kiri school kimi tedon ki school apreng kini ki school kidon kata ke best performance jogi haga result metric haga bagi result ke sarkar ke kuat ban ai ne ban penseluruh ki daga ba pendur ki keterwa panle ya kan negative system mensua sebagai ni kepiang mentangi baru nila yo aya kata kapu re hakan kan mekpat kan pekelak kompong no mentah hoy ni bedang ni seukuben kam kata yang ni tangi dia berkat ya kalawe kiwe pat kiban simbu jiri ha jaga jigi kilong kumno ngimde balong ita gi beri ko kuarha taman yang mengisi bet ida berkat jigai ko berkat long suwa jingi kumno kanjia hadin habot te anuksa bon mensuwa ka kamikai kibru kenika kum ke last option haba kimla belong doktor haba kimla belong engineer haba kimla belong dakano kadang bekam hadrong kile pai sang kamikai
Balik ilang ta nama kadon gadau. Kadau nomor ba? Bun sini nyi kino hika nyi sya pendik hak sorkar baka jing siuru kolang ba duna. Teledak sorkar ku apa kana education gelong ke badan dor ne orang dan quality kamde balle hakana kedur kedengan peslur ko peslur ki wepat sumundur mentang dak sorkar ka putri kam yang kana kamek mentai menghang don bayu asan peon rupel nyopo prapo jar kena peon jar silak laka jong ke servis ke banyitre te anda ka sorkar putri kam yang kamek muat kita bayu kata ke sotang arpel ape jar te uto badang ngesap panikai uto badang udo itu ji badang ngata ka jing kwa balong na hikai mungkin pemno ban hikai kin pemno yang is kata ka bikai kamlang namar ka jisu kaduna ladakan ke sorka kwa baka education kan kiu ke dewan pene pensa ya kan negatif sistem ne kala ban ayu ban tenrong ne penrasu su ya gitu kiwe pan ke kategoris ban long competitive system ne kum government service kata kada ca jimu jingamo ternyata kadau ngigo bina kamta nyimde bandon kata ka jingkuar hatang bayang mengimenta simet ne biang tangi menta ne ngide ban sotulian ya kala we jang kiwe pat lese lasa diski anda ini tayat ki kon ki jingi kila pule ke biang kadan ki belong ne hikai lerakan connective ke system kene ki slur banjon am tai kun ki jingi ki marjan marpani paro itu ki riu ki pro ajabin ki rustan ki sumpang kin kimen bat kendon kata cikwa belong dong hikai hang taken kendon kata result pakandon kata ke jing kela maka education kala abalong education badon kata quality tengah hangnya ko apin sabi sepang kata mo kawe ko belong na jumot ngi gido ikai ni dem so tola jong strength jongi habang on the strength jongi ni dem so to kalungut gido ikai ni don ha kata ka school ni don argut langut sawul sangut ladang ni don sangut seneng ni piang ka strength jongi ladang langut sepo ka strength juga duna kai ki ko abdo menta kalau mune POE haba pikwa bele provincialization pinain na sedang piglalong gi nok tresorkar nagi no hika tresorkar lablong gi golf teachers tamba kerja kalau mune POE la jongi kwat ha ki school sorkar haba ritian mana-mana na hikai hading kan senang sorkar kelaban tumbu jri ya kuto keno hikai hading kan senang sistem pelong re asem pelong re tel well lari tayat sa well sari tayat tel la pina arnut kata ke school ka sujak la kaja kunto klem tonong hikai ta kana ka part so good ko ban suggest Adang sorka kuasa ban pelong ya ka education ka biang ne ban pelong sa school ka don quality kabang kat kum ka jing pejing tujonga pelong kum ne menta pon ki school warga tanjung iru single teacher tabade bakne ku abang sarkar lada ku abang pikil ya ka jingnang jistat education ka deballe one class one teacher one class one teacher lada primary level dan santli ki kelas ka sarkar ka bantung santli ki nong hikai kata kada ka wai gelat bak sarkar ku la ka ku bantun biang ya ka jingnang jistat sa ka ka brai jumbo di sarkar kam tam ka jingtung nong hikai mo teachers recruitment on time kade bantung nong hikai ha ka por biang om de bantung hadin sistem arsnem kenapa kata school kan kita lada tang arut kino hikai lada uwe uritayat utuwe lekumno haba santlin rutri ki kelas ula bertau petang ta ula mla nagata dang kuwa ba jumong sarkar kiri ka arti jumot laga kuwa ba sarkar dan penbiang ila ka education kabiang one class one teacher basa ka way kade ban thong kino hikai haka par ba biang kedang ba
kita gina ika beka tu school kin om sidom Karkum ka order ke bangin ang siyo man kani ke kabadai bangin haban shim mo ki haban penduk no ya ka exams na do pre-primary ha do class 2 te ni kum ka association ni persya kani namar kanumla balang visible kanumla ni numla ban pentrekam ya kani na try pi barokoi pi menjur Namar Malayu haman pakiway ki school kamta makin ki rural area bon sien ni shamba hakaway pakiway ka school kala bandan tangi way nang kai lani armut lani ndapon hiru laingot bakalong ke ba ladangi pendan kam ke ba ka sarkar ka tumu Namar ladangi pendan kam ladangi pentri kam ke ba ka sarkar ka tumu bangin hapan le ya ka tuka formative evaluation kalong ke ba namar bangi hapan long attentive ya iway ikina school ya ka bangin IQ grades kat kum ka jingong ka jongki bangin IQ grades kalong ke ba namar balai way nai kai inom la ban mo ban peklut lani ban long attentive lut ya baro phai ki kina kamta ma ki school nong kendong namar beliau haki school nong kendong pidana doki pre-primary bat kumjoru haki kelas ki bahe 1 2 1 3 4 5 ti kalong ke kalong no kumak event dan ki bankia yang ni kinohi kai deficit ya kini kinohi kai LP nginom la dan lele bat ni kum ka association ni sngau bakalong ke kabangi haban shim kia bat bangi long persya ya kini ke order ke baka sorkar ke laai bat ke baar pada kindiak kan keren support ke na kabenta kan ke MEG Meghalaya Education Grant kini pat ke baka sorkar ha jisang an suya tu pi kindiak kumno ya kabangi rai ya kabangi ya kini ke rally ha kabeningkong apor bingilek turah ka sautrik ujun ngatrai ngidon ya ka meeting ya ka bangin late support tura bangin ya perkat kumno bangin shime ka ni ka rai ha ka baya day ba ka ni ka MEG but onda ha bangi layadon meeting hangtai tingila ka ha ka tu ka meeting kila jet ka tu ka nemo di dekat ya ka committee ya ka bakan shim khia ban wajing tip ya kini ya ki views ki jong ki wepat ki stakeholders ti kada bajan hadin untung inda lawan na sete ila sedang mentrekam katu kani assistant general secretary tingkat assistant general secretary kong bikunia nang pro bat kumju mangabat dan katu bat saan mut na pedek kita haru ngila jet sa ki katu kani banyak co-op banyak rap lang kabanginnya wat jingtip kambanya kumno ya kabangin yo ya ke jingtip ke bapura nang mangin habangi yang persya nginla ban yang kanong rem ke baskem ti onda habangi laya lek ke kumi kamtami mis ya assistant general secretary jogi kong bikunya ila treshi tom shisha but the shisha ngila yo ban ya li kendo shibun stakeholder but shibun donna pling jogi bun ki persya but kani ka MEG kadai syafang long kadai syafang bakikwa ban penlong kumilaong isa mene bakikwa ban pendu no ru ya kani ka deficit sanction post ma ti pinna perkan kani ka kani ka deficit sanction post niyo shibon ki benefit nang ta paderu mesti tang kata bang akhiran syafang ya ke pemerintah kani ka MEG kam tak ada yang iki present mah yang iki present kan tak ndrei ni yang nakabenta gitu kinong hikai kiban sayo kam hadin jongi namar hadin jongi ya kani ke post jongi on sapen kelano ya ka syaka MEG lada ni kloy pan ya ki infrastructure ke jongi ya ke jingdan jing jong ke school ke jongi Syaka sorkar tingin long bet ko majulong Henry
ladang ngim ai pade ya kita ya ni mo kini ki infrastructure jangi lani ki jingdan jingem jangi kum ke school kabut nginum yo ya kanika ngini in kenno ini hakanika MEG kabangi ni long persya but hakanika MEG kaya ka kimut banle kimut ru ban ai ya ka ni ka autonomy power hapo ka MC namar bangi sutu bhala dan ka bor baro kan syong ka MC ka laban wanra ya ka mo ka ba jingdonong nakabenta ki individual teachers namar hapo ka MC syukay na mentah la dadon kanu ka post ka balay lada ka bor ka dan baro ko ya ka MC kum ka julong mo ngi jus lada nga don ka bor kala ban long pangangan tua bangan thung ye parala ni men la ni lada imlong qualified ru ndre ngan kuloy ban thung namar balay ngadon ha ka bor kamot ye kitu ki papli ki bade hok nginum don chu da kata ka khmat ka bangin pet ya ka bangin ai kam ye ki lada ka full authority ka don ha po ka MC tika niru ka wanra ya ka ya kabat ka mo lada ka don full authority ka MC ka laban sim kanu ka action ya kitu ginohin kai ki badon ha po ka jipenya ka jongka balada kunjuru ya kani pisa mo ka baki bala kani MEG mo lagdiki abe full ka pitulak chungis ka mentangi drosan ko baro khoi ka tu kanok poi syang ikan poi be ka management ti wanda ba ka poi ka management kumno padaken kan ai kan tip mano ban yo kat no kala bandan ka distribution jong katulak ru kanomla banlong ka bade. It's not only for the present teacher, it is for the future teachers. Hangta nisngap ngibi na yejong isa. Barkat pa nga ng siyong kali, bat kita ki member. Kaway kami na ita isa, bayong yang nga ba, habakong kita yang ki existing teachers, te bali gins ko kuslay hado katang. Te kum kinong hikay nga taray wat mapiru, pins ko gadyo, hakata ko por, ngarungas ko gadyo, habakong kita yang iti, why don't we think about others? Mo? Hindray, habang apoy siya yung pade, nga perkhat kum kanong yalam. But hangta, kajubab kawan yang nga, kaong ba, kum kinong yalam, ngimday bantray, tang nabenta, kini kinong hikay kibangidan. Ladangi mentang itray, tang nabenta, kini kinong hikay kibadan. Kabut, saufulay tali kisnem, lada isa shulay imdan haka abstang. Mut ngingin plan hado kat ni, kajikali kabakibo hanga kalong ba, don't you think you are late? I said no, we are not late. What is the point of going to the government or going to the authority who have called us without knowing anything about the discussion paper? Ladangi let hang to, mut ladangi mi lang to, kajik kajubab kajungi kachulong, but yes, we agree to MEG without knowing what it is written here. Balay nga ang kumtaru naman habang ilaya syajit, ki members nila syajit hakaniga ka committee ka jongi nilalit banyi kendu mo yu he sarkar ki badan lang bat ka sarkar kaba habang iya kendu nga ang sa ngi wan shapi bangin seek your opinion and suggestion kajubab jong ita kalong I am with the department. You put me the question. Hangta nilayas ngam. Tigipta kibaya kipadlok kibaya let lang mat nga kilaya pet yang nga. Namar every time habang ngilet ye kendo ki principal ngilet ye kendo ki stakeholders kamut kawan be ka jing ka discussion kabang ye discuss lang ye yo jing mut lang. Henry hangta pade ibu yang nga kum kata ka jing kali. Te nga ong ye isa sa when I open the discussion paper and read, when you read at the first time, you find it's okay. But when you convert this into simple term, I find it's very contradictory and it has two meanings. Isa ipet yanga, but iong. That is the way we have put it. Yang ngibo yakani kumba kinong pulie kin pulie yaka kumno kin
kin shim bat kin bu ya karai jongki halor ka ne ka discussion paper. But hakata ka por haladi marway ngas ngo nga kamin siam nga ka tiet but ngas ngo sarong bangan ong bangadan hapo ka jing yalam jong isa shulay.